Sakuze toujours compte système jamais égalé, frappe zikomeje rero kugenda zisunika umutwe wa M23 kuva mu birometero 30 uvuye muri Uvira mu bice byasangiye aho rero bari barahungiye kugeza ubu ngubu rero plateau za hariya za Uvira za Fizi ndetse n'ibice bya Murenge ndetse na Rubarika bikaba ubundi bisanzwe byuzuyemo operation z'abarwanyi b'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe FARDC na Wazalendo bakomeje rero kwataka rero biriya bice mu buryo bukomeye, ndetse yewe Mayimayi Kuruninga ikaba rero yarakomeje kugenda igotagota ibikorwa by'aba basirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Mayimayi Randabango ikaba rero nayo ikomeje gukora ibikorwa bikomeje gufatanya n'ibikorwa by'igisirikare cy'umutwe wa M23 hariya muri quartier za Kiriburi, rero bikomeje kugenda bihitana abaturage. Quartier Kasenga rero ikaba ikomeje kugenda igaragaramo insécurité. Ni mu gihe kandi nanone umujyi wa Uvira mu gihe bawuvuyemo hagarutsemo ubuyobozi bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse na Shabani Jacques Meya akaba yahageze mu rwego rwo kongera kurestora ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero kandi iyi misozi ya Uvira ikomeje kugenda ibamo ibitero bikomeye muri Basiroca, muri biriya bice bikaba birimo twirwaneho n'abariye babo bahareditabara. Igisirikare cy'u Rwanda gifite amapozisiyo rero gikomeje kugenda gitakaza hariya harimo ya point zero kubera ibikorwa by'abazarendo biva muri village za Abara, mu gihe kandi nanone represailles zikomeje kugenda zibasira ibice bya Mukoko. Amadrone rero akaba akomeje kugenda ahagota rero akanakora n'amafrappe menshi atandukanye. Situation ya hariya ikaba irimo abareberi benshi batandukanye, ama operation ya Mutetezi Bolingo ndetse n'abandi bamayimayi batandukanye bakaba baragiye rero bagerageza kugotagota twirwaneho. Raporo zikomeje kugenda zisohoka ziragaragaza yuko umutekano muri biriya bice ukomeje kugenda uba rero mukeya cyane. Mu gihe kandi nanone ibitero bikomeje kugenda byaguka birafata ibice rero bitandukanye bya Plaine de la Ruzizi, n'amagrenade yakomeje kuranswa n'igisirikare cy'u Rwanda muri biriya bice, ndetse akaba yahitanye mu gitondo muri iki gitondo abagore bagera kuri 3 ndetse abagabo bagera kuri 11 baza gukomereka muri quartier ya Rutanga muri komine ya Sange. Ubwicanyi bukaba bukomeje nanone, agafuni karavuza ubuhuha ndetse preoccupation zikaba zikomeje kugenda ziba nyinshi cyane. Ukwezi kwa mbere kwari kubi cyane kubera yuko amaraporo yagiye atangaza yuko ubwicanyi bwibasiye abantu bagera ku 151 bwagiye bukorwa, mu gihe umutwe w'igisirikare cy'u Rwanda wagendaga uva mu bice wagiye ufata usubira inyuma. Rotire z'iki gisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Uvira rero cyane cyane zikagenda zihurirana na rotire bagiye bakora bava ku mupaka w'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi rotire ikaba yaragiye rero iteza ikibazo. Province ya Nord Kivu nayo yakomeje guhura n'ibitero, ndetse kugeza ubu muri teritwari ya Rucuru affrontement zimaze kugera kuri 24 zose muri iki cyumweru. Yewe periode nini cyane ikaba ikomeje kugenda rero mu by'ukuri yibasira amamiliyoni y'abantu bapfa muri Rucuru, ariko kandi abantu 52 bose nibo bamaze kwicwa mu minsi 2 yonyine ishize. Raporo irakomeza ivuga yuko kandi nanone village za Rushaki abasirikare b'igisirikare cy'u Rwanda ndetse na operation yabo bafatanya n'amatrupe yandi bakomeje kwataka rero ibice bitandukanye birimo coalition ya CMC, bigateza rero imirwano ikomeye n'imivurungano ikomeye ikomeje kwibasira abaturage. Operation za ratissage ntizihwema gufata abantu ndetse no kubahitana zikorwa n'igisirikare cy'u Rwanda ndetse na M23. Village za Kirumba muri teritwari ya Rucuru muri sheferi ya Bwito zikaba ziri muri controle y'igisirikare cy'u Rwanda, zikomeje kugwamo abantu benshi mu buryo bukomeye bitirirwa yuko ngo ari aba FDLR. FARDC muri rero Republique ikaba ikomeje gukoresha amadrone muri Masisi, muri Rucuru, muri Sud Kivu ndetse yewe n'ama organisation akaba akomeje kugenda avuga yuko izi operation zimaze kugira muri 35 zose zikoresha amadrone muri rero quartier zitandukanye za Karundu mu bice bya Uvira. Hakaba haragerageje gukubitwa mu buryo bukomeye n'amafrappe y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari amahoteli yasenyewe muri Karundu yicirwamo abasirikare bakuru b'igisirikare cya M23
ariko rero kuri uyu munsi update zihari n'izuko muri teritwari ya Walikale operation aérienne zikomeje kugenda zibasira ibice bitandukanye rero kubiswe nyuma y'ibyakubiswe bya Mpeti na Minjenje. Hari ibindi rero biherutse gukubitwa ndetse n'uyu munsi bwakeye frappe ya drone ihitanye abasirikare bagera mu 8 b'igisirikare cya Repubulika ya Rwanda rero biyisaba M23 ku butaka bwa Kongo. Kugeza ubu rero Sud Kivu bikomeje kugenda igarukamo rero imirwano ikomeye, yewe no muri Nord Kivu barometere sécuritaire ya Kivu ikaba ariyo yasohoye iyi raporo ndetse ikerekana yuko n'amadrone ya kamikaze akomeje kugenda akoreshwa ari ubwoko bushyashya ndetse yewe bubasha no kudoginga cyangwa se gukwepa systeme anti-drone ya yiha. Turakunda turakomeza tugukurikirane gatanu ku kandi sagaza tuje konti systeme jamene Kigali turagaruka mu kanya.